University nehinda ni kutangira aha program y'obuhingi n'oburisa erizoba nyine Julius Agaba enzarwa ya Ntungamo Kiborogota ogu hatanarisiza enkoko omuri kakoba rw'emigina mbarara kandi n'omushomesa wa Bishop Stuart University nashomesa eby'obuhingi n'oburisa akasharamu kwenda ngw'emishomo eyakushomesa beji kandi nawe agiteko mu nkora nokwe kutandika kurisa enkoko akatandika ata Julius Agaba akaba napangisa enju y'okuraramu omutawuni omu kuko abantu bingi turukupangisa landlord yayongeza sente nawe nikwe kusharamu kufurika aho yafurikire omuriro rw'emigina kakoba yashanga landlord ayina omwanya muhango kandi ayombekireho n'akaju kake k'enkoko Julius yamushaba ngu ayombekeho ebiju bihango atandike arisizeho enkoko landlord yamwikiriza yatandika kumupangisa omwanya. Amazina nibanyeta Julius Agaba ninzarwa Ntungamo omukyaro ekibakweta Kiborogota Ntungamo municipality konko bwa hati ninkorra mbarra okunatandikira project noko mutano new wage project yo kutandika enkoko yese nkambishomere kandi ndi kubyetegereza kandi ndi kubumanya konka okunatandikire omwanya gugundumu tumwanya gwanje ningupangisa so mwena hinabe nintura umpangisa landlady wabe natupangisa indoku yainzire kuhinduramu yatiho munjuze yatekama abandi so mbwe ntwarojaza kuronda handi aho kugira bata aho kurara so kunabe ngezaho kuronda emyanya yo kuraramu nataho mu kikaromu kunatahiremu nashanga landlord w'icyo kikari ayina hakaju kace kamwe namwe nakaju akana kariya nko kaju kiyabira ino kunga karisingo koko basa kurisa enkoko 500 so ahiguruka kata finishingire ngo hanska kakaryoke so kunarebere kiju ekitekoteko cyo kurisa enkoko ntakizire so nije narakaju nikirizangana landlord twaganira yampa umwanya so nambwe nkatandika n'enkoko 500 nzozo natandikise nazo babiro bina yuko kubanza omwaka gwa 2011 omwaka gwa 2021 nabo natandikire kuri enkoko n'enkoko 500 okay akajwako kunizire kunu landlord nywakambara enjo yo kuraramo just stage yaje mpaka motivation mbwene kabiri yabusha sinyoni shashura rent kuriya konkaho kurisi zata kwagerata takuhampangisa so konka kanagize kitekateko cyo kuza kurisi enkoko ezo nabanza ariho munwano wanje ukiyeza university na bakashomera Bishop Stuart University we yazo mukoko munonga yaba two specialist mu kurisi enkoko so nabanza namureba kanamurebere twija twaganire yajya ati nice basika ati nkoko girota tandika no manyo mwota kagiro business no takumanya nkoko nbazihankaye no takumanya mere nunje nabajuguzankaye so mwono yiteyaga abakugu kuyamba omuryecho emibazi mirungi eri kutamba nergankaye so hato muryecho oyinde kwebuza abantu so kunamweburuzeho yagira ati nice basika abantu services zone yemanya hizi kubasa kuziha kugira ngo girota otandike nkoko so natandika n'enkoko kandi katandika je munonga natandika na buruda inkoko zituzarga muje tuzarafire emere ntuntweta buraha emere yite neber good neber clean netera mu chafu mbwen nakuratira ndajiro yenyine inkoko tukushembesa abantu so nazreta inkoko zitu twazarebera zakoraje ahasande ameze ana neshweka inkoko zikazaje kutera amahuri so mwenu business agiteranteganise munonga nduko gitandika abo kubankani nyetegereza abantu bingi ecyo bakuzero mu business zikabarema namwe ka business yenkoko abantu bingi bagitinanga ko ndizirasta ndizufa konkanti manche no jetegereze enkoko netwaza ubweta koko jetegereza tuza kutunga mu kufa kwenkoko ngunendo wara ningashi n'obukoko ekikuretera enkoko zagira zita zapfa munonga na yafa nayine cyagira kita ecyagita
aha kugira ngo n'umukugu aha kuri enkoko nagira ngo omurisa w'enkoko aho wayiha enkoko ningashi aho wagura enkoko eyo kuza kurisa n'ekintu kikuru munonga kandi ngo nikirungi wagura enkoko ey'ekiro kimwe ukaba niyo watandika kugerisiza obumwe obukoryo oburi aha kuri enkoko n'ubutandika otakaresere ki enkoko ekyo kubanza enkoko yawe waza kurisa waza kujiha mu company ki ningashi wajiha nkahi obwana bwawe because enkoko ekyo kubanza wanda kutungaza amahuri oyinde kutandikana n'enkoko ey'ekiro kimwe ekitweta ngo day old chick abinji nibakunda kugenda bagure enkoko eza baburudingireho ezakizo kwezi kumwe hazitwe ekyo encouraginga ahabwenji sitakurenda barisa bagende bagure enkoko eyaburudingirweho izo ekiro kimwe I mean okwezi kumwe tokumanye je enkoko bakana bajihamereki quality of food. For example, abwana twatuboresera kana keciro kimwe esandemwe netukahereza concentrate emere ekozurwe company mwene ekorirwe mu industry zeta pellets nizo tukereza obwana bwitu bwabwe ne sandage emwe ezo pellets akana no bukakurya kantu kamwe kati kawasagumara hero cyo kimwe ninga shenkebiro bibiri aburiya nabasa kwagitandikise nana maize brand mixture y'emere ite ya ordinary so hataho obutamanya enkoko za akana kawe mbakadisa mereki ekindi baka vaccinate nje ningashi bakajemere endwara zona omusandage emwe oriya nawe nana akora kwihaho ki amagoba so emwe nabikora ebindagira abireka hato chiko omuhanda okisyo omuhanda oruko isenkoko chikarwa gataho orenkoko zatanga kugira kita zagira obuzubu enkoko yenga kuterra ombiro byayo ningasho ombwire bwayo eterra ombiro bizebita ebirengire haze enkoko aho nene gireta nene kushara so echo kimwe aha anshobe ezimwe abarisaba enkoko ezibakora echa kabiri ekiju cyawe no kumurisa yayombeka ekiju ntugira ngo wayombeke ekiju cy'enkoko atirisi shime kwaze nkafuta umushanje umunana higuru kugira ngo umuntu wana otambureje furire otambureje otakugira otakwinama washanga ekiju no genda no inama nijumanyisa ngo abakozi bawe noza kubahenda munonga abo kuba kugaburira enkoko mu for example bunukasheshe babine cracking arita kujishindura mbwe ndirata abarisa b'enkoko abinji nibakira kukoresa ebiziro by'embaho konka Julius Agaba nagira ngo ebishu by'omwani nibyo birungi munonga ebyo kuteka hansi y'ekiju cy'enkoko kandi noboyine kubireberera kurungi kureba ngo waguma no bihindahindura burkasheshe urukurwanasa oburofa obwiro bwinji eraginga ngo abahinji bakozese ebishu by'omwani nibirungi munonga nangwa ndebera bamwe bakozesa obiziro bw'emiti hazo biziro bw'emiti nibasa kukora kandi obuture mu mchuju munonga ko nkakizo bucu bwine ejo leta kuwaza kuja kujiha mukuyakura wajitankaye abo kwantugira ngo mu science obiziro bw'omwani bwine carbon nyingi carbon nitrogen ratio ter balanced carbon ni nyingi nitrogen ni nche haza wabihamu ukabuguza abantu bakabiteka mu rutoke inurongo rane bihendera byisire urutoke ningashita karyawo koka obusubyo mwani nibirungi munonga abo kwatinke cishaho yituntu tugize mutwaro charita eriyo yo mwana ebishubyo mwana ejo nayo nentasa kurga nkahi omunkoko kandi risacha kozwe negera ngo rita erikurwa mu nkoko ningashamaniwe erikurwa mu nkoko niye kukizayo umani wa zona ente nembuzi nebinde nerago n'amatungo nebikiza so nekizayo ebirisa ezinde ente ningashi ezinde nyamisho ezikijara sta emaniwe zitereza so ninunje munonga so namwe nkera jinga abantu abakunda kuhinga ntoke nebindi bihingwa wabona maniwa yenkoko ninunji eyesheme kwano kozesa kukiza kozesa nkamasha abinja gukunda kozesa so leta yawe ushime kwano kozesa ebishubyo mwani omukoza amahuri kandi endekimekinga shuwa ngo odakagitira mu cyucenkoko wabanza waji disinfectinga ninga shuwa jufirizamu akabazi
ninga shika disinfectant kito bukoko ogwakabasa kubaburije mungejyo rita utakagitire nkahi omunju yawe ofuhirira heru ogitaka katundubare abanze yome gamizi go bagifuhiriramu ogarimo mubazi then waheza ubone kugita nkahi omucucu cyawe echa kandi wagitiremu waresire nkoko zagiremu burkashesh ene kimekinga showangu riteji yahindurwa yagmane hindurwa ntukosa reki numuza kugireba ayiro kubasa itkoza somu kuhindura rekta abonti bantu dishindura ntanse takwenda ngwe ekekinge ningashe kwatire kibe cubumbe then umano gihindura enkoko zigumanzigira hanazo zangurwa mu kugira ha hatereta egamata gizireta etakwatine kandi reta egmetine mizi reta egmernunji nambwe nyo munju omucucanje enkoko nyoti mpindura reta enkoko nintam eyinkutakamu nintekamu gumwempezi enkoko zigumanzita matotori egamere banyinji ekikanya ntahonguza nsigamunche zakazitekamu egake kanya ngmaninyamu echo nchiretwachi ahabo kurebera reta yanje umuringo murunje munonga waba takujirebera ryo muringo murunje munonga yura ndogumana ojihamu abo kwa neberimbi ekekinjire otekamu ensi azo shikana cyo kostinga ukoza shaho ya eshaho yebishibyo mwana umurimba rantugiro umutwaro gumwe 12 so washanga umuntu otekamesha 8 yosha 10 jine mitwari 12 so kuko hato wako warebera reta yawo munonga ncumanyisa ngo ezo costs ninga sasinti zo kumarira nogura ibishibyo mwani nizo zarga so shanga nokora amagoba minje munonga omunkoko echa kandi enkoko zawe erta wagitekamu then feeders twasa ahazikurira enkoko zikuriramo enkoko zamahuri encouraging arishinga shintu twegesa ngo omuntu zisa enkoko ashime kwa nakoza feeders ezebyoma ninga shize bati ezo abuko kintu nchazo nizahanukwa ziguma higuru enkoko na yane yoga rita yayo ningashi yabane neza nizabana niziguruka ningashi niziraha rita teka basa kuzankahi umere teka basa kushisha emere abo kubegera taka kuzamuntu mayisa nkoko yaza kurya matotere gayo hada ke garya gahiko munda gagiteganisa gajirwaza nkoko tanka kwirukana nkoko jirobuzubu azo mukuteregereta ecendeza ningashi erekeraho kugira ki okutera so feeders umucuju noteka muzingahe at least buri nkoko buri feed emwe at least indika banererwa nkoko between 20 kusyari 25 buri feed ningashe nkoko kizikuriramo so ejo tujahaneka tuziteka higuru enkoko ziryaje tuzikuteka mu burofa so mwen feed oshanga ningashemereye nkoko oshanga riji munonga etara mu bucafu echa kandi amizi okwa enkoko ebyo kurya Julius nagira ngo kikabire kirungi buri feeder emwe yebyo kurya at least yabanerisa enkoko ziri ahagati y15 hamwe n'enkoko 20 kwenda nguzirye zahage zitarukutabana kandi namizi nago gine kuguma garya mayonjo aguzuru kunywa kandi nazo enkoko 15 kwika ahari 20 zine kubana zikoresa drink emwe empango twantkosa drinkers ezitu ezimukumanya binje munonga Ken Proy nazo tukuziteka hanso murita nazo ntuziteka higuru tuzitekera nkamabare wano kozesa is expensive is automated of course automatic nzaziga higuru konkezi ntuzitungura kugira enkoko na yanera ha neyogana rita ezitakazo mizi kandi oburofa bwo mizi actually ndo kukize kurwaza enkoko echirukano echitweta ngo coccidiosis so amizgi tutwinega cleaning gaba mabi no jane bafu yawe ejireto mucuce enkoko uguma no jindura rita no gashukamu amiza marunji gagakankahi gagarko murita hate enkoko enywa mizi marunji echa kandi na ratio ya drinkers hankoko na ine etagwa at least buri drink emwe enkoko 20 shime kwanza jinywera waba ine enkoko 10 mbwe no dividing oreba ni etaga drinkers zinga buri enkoko 20 shime kwanza jinywera at least a drinker emwe yes so echo nacho kinde kutekwa mu consideration ninga sho ine kuchireba ho munongo echa kandi enkoko zawo wabo ziresire vaccination is key ninga sho kujema enkoko nekintu cyo muhendo munongo abo kuba twantugira ngo waziresoti buro mushanju
katuri ebiro mushanju ine kuzitera Newcastle ubwo no muraramo ahabiri 14 uzitera gumboro 1 ahabiri na kimwe uzitera gumboro 2 then ahabiri na 8 uzigarra Newcastle so ine kubano babyetegereza kandi uko manyaho kwihombaza murungi ninkahi kandi ugo mbaza ko wagureta nabwo ine kubano gureta mu fraska kandi ugo mbaza shime kubano gureta ukuguhera henkoko dushime kubano gureta ukagubika ahabo kuba kuri aho gwi temple cyazeze kubazuguru that is very standard so mweno echo nacho inde chinde kutekwa consideration wagureta no munya gutabara kandi waguhote nkoko nkomu kwezi kumwe nkoko ntwantu dabiro misho ntwantu jema kurabe nankahi o misho ahabo kubo misho ukabe no zitera no mizi mbajang tutera no mizi uko mizi emwe basabutanywa so that's why ntubara buri nkoko dukwata ugiteko muri isho teka mu itondo ugirekura obashua after 1 month then ebindi kaza foropoxy ezindi kaza foro typhoid no kudominga nabyo nibikurata ho buru after 1 month so ukujema kwenkoko kirivereki kandi na wahez kuzijemu obwire bwazo bweza kufayo oyine kumekunga show ati nkeze kuziryaho kuzikuzire buri meza abirgaho enkoko oyine kuba noja Newcastle again konkobwa nene yabiro mizi abo kwa buru no wakozere vaccination is strong okati ya no twanto da tuteko mizi but after meza abirgaho no vaccinating against muraramo kandi kindi nuko no herezo mbazigwa enjoka echo ne must kandi abinja barisa tubakucumanye echo tubakukikora nabinja bakucha kuntera bakumbuza kumubuza ayatinka chikora ganyonka herera buri hazaho chetenko zawe zatanka kufa zacende zafutera amahuri umutajatenko ko nurosi ohireho okusireka enkoko Julius we nagumizamu enkoko ze azitaburira ebirisa omu byokurya ebiro musoya sunflower omonyo hamwe nebindi hate enkoko waza kukora ebyo byona percentage mpangu ningashi akakurya kahangu karyo mu kurya enkoko ezi ntuzirise marriage main food yazo ningashi food eyo kubanza neberi chachu nomujimanya mwena etweta maize bran ya kabiri nebagita broken no kwate bichore bito muchoma kibitere bihiru kibarabarra mwene yekweta broken abantu bakugitekamu uka broken eje warebe nkoko zanje size yazo tekwingana nezindi ahabwa broken edge nango ino kabeyi nesera kuka broken edge yame nkoko bampango kugira mani ekatera nihurira hangu ejo niyo ngo mani ga broken konka binji abando murosha barisa twakunda kugitekamo abo kwa nesera koka ninunje munonga echakandi chakashatu steka musoya soya no basakosa soya eje bakwihamu eje nkamkwano eye kwihamu buto eje bagita oiled ningasha yetweta ordinary soya eje bakaranga ekasya rengo rwo kuribwa no muntu then bakagitwara ukagisa then ukagirota ukamixinga mu bindi soya then eje twine sunflower je nene tiyambo kushare bishaju omunkoko echo ne yakatano ya mukaga tukosa lime mtakaza mu hardware mukagora eje lime eje yibakozesa mukombeka na lime echizibe kuribwe ngoko ingashe enyamisha zona so athejo lime then echakan stekamu omonyo salt ogwenyine iodized salt yogutukurya nugo monyo nago mixingamu then echakandi tukatekamu concentrate umunungo umugashogwayo enemu amino acids na enemu na vitamins ezikuyamba enkoko je umukweza je omucha kandi eretera enkoko yateri huri riyere omunda so ebyo nbyo birungo ebitukubasa tukamixinga tukateka omunkoko kandi ebirungo ebyo twine ratio 8 causes katugirengu ebe biringo byo ndiko nabigamba mushanju katuje ndakora kilo 10 zo kuri semere do of course tukwinga yingana no zakwe bukorota so ratio burumurisa aine ratio ningashi aine chamachi ate ratio anje nkoze saha iri kunteza percent ya 9 kugarra higuri y'amahuri mvakiri nke chama canje yes nakakoriyo kanje hati wano genda
waba nogenda umuntu nimbasa kujuguza actually abantu ntibajuguza rosho je ntujuguza mutwaro nka 30 kuza kutunga je rosho inkoko za kugereta kuza kutera okuwa mixing aje ibintu byawo because wa mixing akubi inkoko te kwihuri nigashite kwa percent y'amahuri y'irota yo kwenda so mbwene buri murisa noshanga barisa bine ratio zitakusharishana kukaga bwe tucirungi kugira ngo umuntu akwe ratio ye I mean ari abantu bakushanga mbagure merere mixed emere tabwire ready to kumanya iyo bakutaburira ratio ye ha kandi je ratio tujiho mu research o feeding oreba bitakora ajo tukanchendeza hanjerendi at the end oshanga ine ratio yenyine iyo murembe so ejo ratio nayo ine very specific so waza kutanga kuri senkoko ine kubuza bakugu tukakuyamba omukutunga ejo ratio hazo kadukozesa inkoko zawe zikatera amahuri kandi zikakutera percentage riyo runungi aho shanga utakora roast hateze zanje zirya hale ya tu so njano kira kushira expensive hata ejo ratio te kushana chick stage ine ratio yayo grower stage ine ratio yayo pre-layer ine ratio yayo pre-layer zanzigera kutera layer 1 zazatandikira kutera ziri nko 20% 10% garka higura layer 2 zazatira zazesta zaherze yes so the ratio zonas are different zikushana chaction stekamu kashatu nini tato shanka broken stekamu chick mash broken na kanzi banza balancing na chachu banza balancing because ntundo bwana bugirati bugiramani ushanga wakata sana 30 na hare watekamu 30 then soya esheme kubera nyingi munonga ahabo kuba bwana nubwenda ki nubwenda akiri secho kugira ngo bombeke ki bwombe ko mubiro gwabo so shanga na soya actually change rya har soya actually soya na sunflower soya yabera nyingi sunflower nebera inki then nibisigo bwire bigira bita bibalancinga kugira ngo soya I mean sunflower ne share bishaju ukastage rya hansi ntasta kwenda sunflower nyingi because twatwenda ekintu kikure kigomoke kitungama enkoko etunge ki etungamani so atoshanga ko mwonyo uteka mu 0.5 so shanga sunflower no uteka mu nche mununga 4 ushanga ka soya no uteka around 25 so atoshanga no balancing rate so the ratio is very key kandi na stage yenkoko is very key Konkato tuzi restaurant tuzihereza pellets nzijazikozirwe ndizikorwa mu companies zijazikozirwe tuzihereza zirya zityo kana izo pellets sheme kwanzirenga sandemwe because zarenga sandemwe because bazine proteins nyingi zizeterenka ko zayongeza yebiro bwo kutera yes so ebibyo njano iri kubano byitegereza munonga yabare owanyegitaho erizoba aha program y'obuhingi n'oburisa nasiba umururwe mijana nyine Julius Agaba kandi ogu n'umushomesa wa Bishop Stuart nashomesa okurisa hamwe na no kuhinga ariyo mu department y'ebyobuhingi hamwe na n'oburisa aha Bishop Stuart University kandi wareba umurumogwe nagumizamu aguteko mu nkora ariyo narise enkoko nazirisiza ahita karike munonga turi kwikafuti 5 ahari 10 nko kutwatandika nko yana kushobora konka amani yagira okurisa enkoko akakorya kamani no kupomera enkoko ebyo kurya ebyeyine kurya obuyonjo kureba ngo bwaba obwekikacha higuru na munonga hansi tahaguma ntatikaho mizi kandi gakarwaza enkoko zawe ahako abantu binji umukira kugira ngo enkoko zanyu nuzufa konka Julius yagezaho kutushobora kurungi okoyine kurebera enkoko zawe kureba ngo tuzafafa munonga kandi buri izoba nabayine tray 38 ezamahuri ejo tintasyanche waburyo mu town noteza mwaho kandi ureba buri tray ryo mutwaro kuzimejo n'imitwaro 38 buri izoba ejo nentasya yo muntu uryo mu town kandi apangisa to kwitaga kubuguzira itaka ni uno basa aho kurara hariho umwanya nkogo nubasa kutandika umbiro bice nobora nkawe niwe noburyo w'umutano kuko ari w'umutano ahabandi hakube cyane n'abantu bace abakine aba Champrisa International Limited abantu bakora ikirungo cya Hendrix Concentrates ikino kitabora umbyo kuriya byenkoko hamwe na n'impunu amatungo gakwa amagoba yebahikirre bari muri Kampala mbarana no mu matawu nagandi no basa kwikira aba Champrisa International Limited waboryo muri sawe nkoko hamwe n'impunu amagoba noza kuba nuntebeza
kandi tune n'aba Ankole Coffee Producers Cooperative Union abantu bashangwa kabwohe omurishema nabo nibareberera omutindo gw'omwani kandi bagaruka bagita abahinji bona omuri burenge rw'izoba abo mwani wabo ine obukoryo obwo kwenda obukwatire n'omwani hicerra aba Ankole Coffee Producers Cooperative Union nibashangwa kabwohe omurishema nyowe ndi Ivan Tusiime omuhereza wa program egi ninsima asafu turyahebwa obunakora nawe aha kamera na nabandi producers Prevence Akampora beka kwikiriza uri kutebekanisa ebishani byo kuba noreba mwena amana gumukutom program egi nimbasima mwebare kambendeze okora kurungi turebane orwa kabiri rukwija ishahanzo zumwe TV ni yemwe mutakargaho TV West nehinda Obuhingi n'oburisa